إياك نستعين بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا nam musidɓe julɓe siivoɓe oɗo télévision meɗen Jama TV en yetti Allah subhanahu wa ta'ala accuɗo en ha hande tawatara hi ko émission meɗen on woni ko hilniɗen acci en e hoore cellal meɗen iɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala meɗen jarnan onon kadi wonɓe siivude oɗo émission Jama TV ko waddi noon toujours no yewtirten noon haray janguɗo e heeɗiɗo fof hino fota baraji eyi o yewtere no foti ha kono wanun nanede ala eyi aray ɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala meɗen darni on kadi meɗen du'ani on onon wonɓe suivre émission ji Jama TV ɗin fop wonde feƴƴudere ɗin fop hiɗon weltana aray hiɗen seedito ala reweteɗo sina Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi noon ko ɗum ɗo woni e awwalu dukhulul islam neɗɗo si anani julɗo ko tawdi a jaɓi Allah subhanahu wa ta'ala wi ashhadu an la ilaha illa Allah haray a woni julɗo haqqan lutta hon nun hande kadi si tawi woni a pratikay ay pratikugol honnu golle ko julɗo on hani waɗude kon ay golle ko julɗo on hani waɗude kon ay ko waɗi noon wona innede naw innugol tumi woni julɗo yonata ko nu woni intérêt wonugol julɗo ko gollugol golle julɗo ay haray julɗo yagal ngal nafima ko ɗum waɗi so ɓe silmunoɓe fewde nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe ari hiɓe welti hiɓe towna balaje ɓe wi Muhammadu eyi minen kadi min naati l'islam eyi o inni wiye tun mana on jebbilike jebbilagol ngol tun yonaali hande kadi lutti so tawni hande kadi on pratikay eyi ko ɗum waɗi enugol tun ko Allah andi julɗo en fof men dew ko en julɓe ko Allah andi julɗo ko waɗi noon ɗi golleji men ko ne gollere ɗo kon fop en mara yaqini wondema Allah subhanahu wa ta'ala jaɓani en hay goto ala garanti Allah jaɓani ɗum ko ne juulere kon hiɗen tanqini noon Allah subhanahu wa ta'ala jaɓa sabana kanko ne yurmede tanqinagol ma Allah subhanahu wa ta'ala jaɓe golle ɗen ko honnum ko so tewni yiɗa hooli Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa seedi ashhadu an la ilaha illallah hiɗa andi ko Allah subhanahu wa ta'ala toguma adduma adna ɗo ala reweteɗo wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala ala huleteɗo sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay bon a hersa julɓe ɓen ay banu adama ko neɗɗo hersowo sabu Allah subhanahu wa ta'ala inni mana hersa ko feccere e jiyaɗum e gonɗinal ay hersa par ce que ko ɗum waɗi sinalaɗo Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo si tawni tum woni neɗɗo on o hersata si tawni a hersata ray Allah subhanahu wa ta'ala ne gollu kala ko faalaɗa ay neɗɗo si o woni hersowo tun o suɓay ko o golla o suɓay ko o wowla o suɓay ko o accara neɗɗo noon si tawani hersata waɗay kala ko faala ko ɗum waɗi so ɓeni neɗɗo hersugol wonugol neɗɗo hersowo ko jeeya ɗum e feccere gonɗinal neɗɗo ayi bon a andi ɗum ɗo holli toujours ko woni l' essentiel wonugol julɗo ko pratique gol diina kan o anda ko non Allah subhanahu wa ta'ala faala o wada dum o anda ko non Allah subhanahu wa ta'ala hadi o acca dum ko wadi non ko Allah subhanahu wa ta'ala to woni huletedo kanko to woni ko rewete ay
no hersirta julɓe ɓen noon no hersirta wondi e maɓe noon woɓɓe goo sino wañi tun ko kaari waɗi hunde kaari subhanallah subhanallah kaari ko waɗi ɗum ay mana no hersirta noon no yimɓe ɓen nanirtama waɗugol piiji erreur ji noon anda ko hersugol Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri mawnitira ko ɗum taw ɓuri wonde mo himma sabuna ko sa hersi Allah subhanahu wa ta'ala wawa hersude julɓe ɓen ay ko waɗi no wawa noon julɗo kan a waɗay ɗo gasa piiji aynginiɗi piiji suuɗiɗi ha yaa suuɗoɗa kara han wawata feeñirde ay kono ɓe wirata noon Allah wallay bonnowo ha ñande go walloya bonnete ɗon neɗɗo o suuɗoto e waɗugol piiji bonɗi ha ñande go ɗum ɗon fof wirtoyo nde wotere ay ene jaga kaari ko ni way ko ni ay kono ya andu kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko kan ala ko suuɗoɗamo ko ɗum waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗon taw o duha adade hersugol o hersa Allah subhanahu wa ta'ala waɗugol ɗiɗo piiji o anda innahu yaraka haysu ma kunta Allah subhanahu wa ta'ala renoma an jiyaɗo nokko kala ka wonuɗa ay hersamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ndo wiiri noon wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni uskuruli wala takfuruni rewelam wuta on yeddam ay ɗum ɗo noon hiɗen seedo ala reweteɗo sowona kanko Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen seedo ɗo nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala nelirmo ay la sakka nelirmo diina gonga fiyo feññin ɗum ɗon e kala ko wi'a ko diina kon tawi ko fenande ay kala ko wi'a diina kon tawi ko fenande ko waɗi noon no wir toujours yewtirɗen noon diina kanko woota pette ay inna diina indallahi al islam ay toujours ko ɗum waɗi simi mi répétay simi nani yeɓe ɗen diinaji ɗuɗi diinaji an wonɗo e wolde ɗum on déjà taw ko a majjuɗo anda ko wiyete diina kon sina ɗum si a jangi alqur'ana siɗa andi alqur'ana ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon inna diina indallahi al islam si tawni a jangi alqur'ana wi ɗon si goɗɗo wi ɗo diinaji honnude an ɗum natata ko haqqille ma sa ɗum natata ko hoore ma par ce que an hiɗa andi diina kanko woota ay ko honnun an okkuma haqqille innugol diinaji ɗuɗi a janga Allah subhanahu wa ta'ala inni diina kanko woota inna diina indallahi al islam bon ko janguɓe saliɓe gollitirde jokki mbeleɗe aduna degganana yimɓe piiji harmuɗi bon mana rewgol Allah e hoore mbeleɗe ko welata ɗum kon ko ɓen woni e ñagasude diina kam ay ko ɓen woni e ñagasude diina kam sina ɗum diina kam ko woota pette si a jangi andi ko Allah subhanahu wa ta'ala inni inna diina indallahi al islam an doha andude diina ko woota diinaji wata wonde ɗiɗi wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi ino rewete ɓe wonata ɗiɗo eyi Allah subhanahu wa ta'ala inni ñande reweteɓe ɗiɗo heeɓi ko hoore leydi ɗo wo aduna on bonay ay aduna on bonay lamɓe ɗiɗo wona e nder leydi ndi heɓa jang ndaare ko andanɗa hoore ma ka opposant e pouvoir feppa toon fof jang hino toon ma en yi leyɗe goo déjà piiruɓe ha ɓe fecci leydi ndi mo kala laami parti janno heɓade toon ay heɓuɗo feere ono yaade attaque way heɓuɗo feere ono yaade attaque par ce que ko fiya ɗum ko lamɓe ɗiɗo woodi toon Allah subhanahu wa ta'ala no kanko noon ko o gooto Allahu wahidum reweteɓe ɗiɗo ala ay ñande reweteɓe ɗiɗo heeɓi o Allah subhanahu wa ta'ala ini nde ñande haray aduna on c'est terminé oɗo nelaɗo Amadou sallallah sallam si a jangi ka de andi ko Allah subhanahu wa ta'ala ini al yawma akmaltu lakum dinakum hande mi timminani on ko wiyete diina kon ay hay hunde alata ɗo hande kadi ko wiyete diina tawi wona diina goɗɗo go adata ɗo goɗɗum ko tawi nanelaɗo addi o wiya ɗum ɗon ko diina ay ko ɗum waɗi siɗen trompude hoore men trompugol hoore men on noon ko honnum ko angal janngugol ngol an si tawi woni fiyake ma on fop gurdam maɗan fop an kala ko gollata e diina ko so tawoni a yeehi a landike feere ala si Allah sina Allah subhanahu wa ta'ala walluma majjay lawol ngol ay ko waɗi a yaha e oɗa walanama ɗum ɗa ay bon karma ko ɓen ɗon heno hutodira tawata hara mo kala no wawi yarde lawol goo faami tawata hara ɓe fof maɓɓe ko gotum
hara fof maɓɓe ko dina kanko woota ko waɗi noon yimɓe ɓen ɓe fotata martaba ɓe fotata imanu mo kala yeru mum hino woodi mo kala yeru mum hino woodi luutodirgol karma ko ɓen ko nafoore wonande lowɓe ɓen ko nafoore wonande lowɓe ɓen bon kono dinaji ɗi ala dina kanko woota pette nelaɗo maki alyawma akmaltu lakum mi timminani on hande dina kan waraditu lakumul islamu dina mi suɓaniki on ko wiyete dina l'islamu kon dina wa man yabtahi kala ɗaɓɓuɗo noon hayral islamu ko na l'islamu dinan o wi ɗum ɗo ko dina falan yuqbalu minhu allah subahanahu wa taala jaɓata ɗum o daroyta ɗum fes yawmal qiyamati ñande dargal wa huwa no on ɗaɓɓuɗo ɗum ɗon ƴetti ɗum ɗon bakki ka dina inni ko dina tawi wona dina wa huwa fil akhirati kala akhira min al khasirina o jeyete yimɓe perduɓe joni noon ko honnum goɗɗo ƴettata naada ka dina ko rewirgol allah e hoore ko welata ɗum kon woɓɓe goo sa wi ɗo joni wota on juulirni nalaɗo wonaɓe juuliri minen ko ni men tawre mawɓe amen no juulira bon qur'ana wonani jangirte ɓa minen ko ni men wawiri jangirde ko noon tigui wawiri noon mana no allah subahana taala wiɗon wona julde nde si tawi woni neɗɗo on o juula jonnugol julde nden haqqeji mayre on fop si a daranike si a darike habbirango daroɗa ha feewa habbira si a waɗi ruku'u daroɗa ha ñiiɓa ka a ruku waɗɗo ruku'u si a ɓantoto kadi ɓantoɗa ha feewa nette ka a dartiɗo yaha sujjoya ñiiɓa ɗon kadi ha tabita ka sujjuɗo mana gollira noon julde nde fof attuma nina deeƴugol e julde nden jonita haqqe mayre on bon kono si a yii woɓɓe goo hino darane julde wallahi sa wi'i nani juulirte bon ɓen yettoma kere ko an cippini dina anda wona noon nelaɗo maki sallu kama ra'aytumuni usalli juulire no yirɗon no mbiɗa juulira noon nelaɗo maki kala juuluɗo julde taw o jonitare julde nden haqqeji mayre on julde nden nde jaɓetake bon toujours ko wiɗen kon ashhadu an la ilaha illallah ko on nafata julɗo on ko pratikugol dina kan anda ko nelaɗo waɗi kon ko mana nokku kala no mari place mum julde nden hino mari place mayre jonita julde nden haqqe mayre on korka hino mari place muɗum jonita korka kan haqqe makka on kun kala ko wiyete dina kon gon kala jonita kon haqqe makka on anda kadi ko ni nelaɗo gollira noon haray a woni julɗo haqqan inchallah rabbi so tawi woni neɗɗo o gollirini haray allah subahana taala wi o jaɓay golle ɗen saabu kanko allah subahana taala la yudiu ajral muhsinin allah subhanahu wa taala o bonnata joddi kala moƴƴinɗo golle en toro yo allah subahana taala newnan en hoolagol allah subhanahu wa taala jaɓa ko allah subahana wa taala wi'i kon jokka oɗo nelaɗo meɗen mouhammadou sallllahu alih w sallam haɗa e rewirali allah e hoore beleɗe meɗen e hoore ko welata wonki meɗen kon daren ko allah e nelaɗo faala kon forcen wonkiji meɗen combante wonkiji meɗen hata ko ɗum ɗi faala ko waɗi noon inna nafsa la ammaratum be suuwi wonki ko weli foti kiftiranta joom makki wonki ko yamira e joom mum ko boni ko ɗum waɗi nelaɗo maki jihadi fop mana ƴettugol kaafa ya daroda e heefera ɓen kombata ɓe ɓe taƴama dande walla taƴa dande maɓɓe nden nelaɗo maki ko ɗum ɗon ɓuuri wonde ko ndin jihadi ɗon ɓuuri wonde facile ɓuuri yombude e di jihadi nafsi haɓudugol e wonki maki sa baɓɓen ɓe yawno jihadi woɓɓe yahi heddoyi ka jihadi ton woɓɓe arti juuɗe mum hino taƴa woɓɓe no soppa koye mum fof hino eesa hino koola tawi jihadi lanni jihadi sakkitindi ni on sumati nelaɗo maki alhamdulillah joni en gayni jihadi ɓurdi yombude ndi ɓurdi wonde facile ndi hande kadi en heddodi e jihadi ɓurdi sattude ndi sa baɓɓen in nelaɗo ko jihadi honde ɓuuri sattude ha hewti ndi jihadi nde waɗɗen ɗo en yahi woɓɓe heddoyke toon woɓɓe juuɗe mum hino taƴa woɓɓe koye mum hino feera en anda hisay hisata nelaɗo maki ko haɓɓudugol e wonki mumki alhawa o bon déjà ndare neɗɗo si a dari ko ɗo a juuli tawi ko wonɗa a juulirde ko fewi ɓen inno kaari hino juula ma ko wonɗa a juulirde ko fewi ɓen ta fof yimɓe fof ko fiwota yimɓe yiw fof hino juula an a juulata ɓe ne kaari kaari kañum juulata tawi ko sabu ɗum wonɗa a juulirde julde ma nde jaɓetake si tawi woni ko wonɗa waɗirde sadaka ko fewi ɓe inno kaari ino okka
ay on ina itta sadaka sadaka ma on jaɓetake ay sa imme ko ɗa yahi hajju tawi ko wonɗa hajjirede ko ya artu inne alhajji en fi heɓugol inde alhaji no wadde ɗo woɓɓe goo si ɓe yahi makka arti a susta ɓenude moodi kaari ay ma ceerno kaari ko fof obligatoire ko ma innaɓe alhajji en sa inni tun bon so modi ibrahima yahi ɗo hannde hajji artoyɗo tun arɗo joni ɗe modi ibrahima walla karan ko ibrahima kere o annda umi hajjoyi a wata inde alhaji ibrahima la alhaji yagal hay nokku ala ko windi ko wiyete hajju ko neɗɗo ko koɗo ko hajjunkiyanke koɗo ko ɗum makkiyanke ɓen inni hajju ay a wawetake wonde makka innata ton hajjiyanko ara kama kadi ina wona hajjiyanko a wonay koɗo ka nokku goo kama kadi wona koɗo la ay ndi ɗum ɗo fof ko angal famugol l'islam on ay angal famugol l'islam on kala ko goɗɗo gollirta ko ya gollir gollal ngal sabu Allah way Allah subhanahu wa ta'ala fallirinama golliral ngal sabu Allah ay ko ɗum waɗi si piiji ɗin fof ko imanu billahi ko ɗum ɓuri metti heɓude neɗɗo si a woni julɗo tawi oni a wonali imanu billah a heɓani gonɗinal Allah subhanahu wa ta'ala haray ya andu hay hunde marsali taw sabuna golle ɗen fof koye imanu billah on wawata fawade ay nalaɗo maki yimɓe ɓe gonɗinali Allah ɓen ɓe jogaki imanu billahi ka ɓernde muɗum golle maɓɓe ɗen feƴƴataɓe hay ka kolɓulle ay hay ka kolɓulle ɓe pesanoytake golleji maɓɓe ɗi ñande janggo par ce que ɓe mara gonɗinal ay neɗɗo noon si tawi woni a katiki ha gonɗinal naate ka ɓernde a woni imanu billahi kala ko waɗirta ko saabu Allah waɗirta aɗa ɓamantede aɗa ɓamantede ay nde ɓeya to arno wodi aya on ka suratul insan awagasi aya on ka suratul insan nde ɓeyarno innama nutimukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala sukura ay nde yaɓa arno tawno ɓeya hino tampi ha no tampiri heege ha ɓe ñammini ɓe ha ɓe gayni ɓeya fuɗɗi immade weltanoɓe ɓeyni la minen wotan weltana men de ɓeyni weltane Allah subhanahu wa ta'ala innama nutimukum ande ko min ñamminiri on li wajhillahi ko sabu Allah la nuridu onon ɓeɓe men ñammini ɗo la nuridu min fandaki min ko mon kon jaza an joddi wala sukura wata on jarnu men wata on wimen merci ay ko ɗum waɗi sa waɗani goɗɗo moƴƴere wata ɗaɓɓuton yore merci ɓay tun ko Allah subhanahu wa ta'ala jokki joddi ko Allah jokki ko waɗirta ko sabu Allah ta ɗaɓɓuton merci hay fus mo hokkuɗan sino faala yo weltanoma somo faala wata o welto si a waɗiri sabu Allah tun ko Allah subhanahu wa ta'ala mari joddi lanni ko waɗi noon si a waɗiri fiyo on mo waɗanɗa ɗon yo weltanoma ay ma fiyo goɗɗo goo weltanoma ñande janggo Allah subhanahu wa ta'ala yaha ena on mo waɗirɗa sabu muɗum so joddino woodi lakar mo mari lakara ɗo kaw itta o yoɓe yo yawo yoɓeye ton ay na noon fi si tawi woni a waɗani goɗɗo moƴƴere si o ari o weltanike ma haray kadi hino harma ay ko waɗi mo waɗanima moƴƴere an waɗanaɗo moƴƴere on hino sellane ka yaha weltanoɗa mo jarnamo ay jarna Allah subhanahu wa ta'ala weltanoɗamo kanko waɗandema moƴƴere nden dina ka raɗaki ɗum ɗon ay ko wontun an waɗuɗo moƴƴere nden wona yaha waɗir fiyo goɗɗo goo welto ay na yaha waɗir sabu goɗɗo waɗir sabu Allah ay sa heeɓi jarnore e muɗum alhamdulillah rabbi sa heɓani kadi jalnorde Allah subhanahu wa ta'ala jogui joddi ko Allah yoɓata la nuridu minkum jazaan wala sukura ay wata waɗir fiyo goɗɗo goo weltanoma bon ko honno wata okkude ɗum ɗo goɗɗo ko imanu billahi ko jele woni wonde man fasare ɗo hande simmi ko ɗo joni yeehi ɗo joni haaju goɗɗo waɗi toon 100 francs mo waɗani ɗo goɗɗo minen ko ɗon min yeehi haaju on hay wiigol men jarama hay wiigol men jarama o ronkani men hay booli huññiri hay ndiyan yareteɗa men ronku ay si yeehi haaju goɗɗo so tawi woni heɓali toon ko weeli ɗum a faami sino waɗi toon 100 francs arta woyto ha ñande heeɓi ko maggitere to minen ko min yeehi haaju on ɗon hay ndiyan yareten o ronkan men min yeehi ɗo ndaari golle nanɗo makko hay wi golle men jooɗo ni eni tati ay la ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi jogui joddi kala ko neɗɗon ko waɗirta yo waɗir sabu Allah subhanahu wa ta'ala lanni ay ko ɗum waɗi si kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ilamu andu an oɗo banu adama rahimakallah Allah subhanahu wa ta'ala yurmama o cippini yurmede ma an o banu adama ay o cippini yurmede maɗa ko waɗi noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo nde o tagi baba adama
ɓawde wi annabi adama o tagi baba adama hawgani ni ya adama uskun anta wa zawjaka fil janna hey kan adama mi tagima an e sonnama ɓe inni karama ko ɓe maki o baba adama ɓay o tagama o wallinama o walino ɓay lopal ngal jiiɓama o formama forme neɗɗo o walino ɗon ko heewi eɗen andi baba adama ka keeci makko ko ɗum woni ko nene hawwa woni ko taga ay ko ɗum waɗi so ɓeni suddiɗo ko gorko wawata fewnude suddiɗo mota timma ko ɗum mawɓe men makata wo suddiɗo ɓena wo suddiɗo ko ñande o waɗi ko o waratamo kon wo piyamo ay suddiɗo ko yiilete ɗum ñande be ñande bon kono si a ƴetti suddiɗo addi kama ko fewnete ɗum ko yiilete ɗum suddiɗo ɓeni suddiɗo ko haqqille payko jogui ko haqqille bobo jogui ko yaa yiilu toroɗa kadi Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala walle ay ko waɗi noon suddiɓe koye huyre ɓoylide woni ko ɓe tagaka keeci kaka turi ay fayde sa moytaki sa inni a fewnayɓe tun a helay ko wiyete kon si leggal fuɗi hingal ɓoyli ay ngal mawni hingal ɓowli hingal yoori ngal ɓoyli est ce que sa inni a fewnay ngal ɗo ngal helay ka ngal helata suddiɓen ko noon wayi ay suddiɗo ñande be ñande ko ya multu ay multa jeeja fewna multa jeeja toroɗa kadi Allah ay yo Allah walle feewa ko ɗum nafete piggal fewnataɓe bon woɓɓe go hulɓinede fewnataɓe woɓɓe go hayso tawi woni a waɗaniɓe ɗo ko jaƴanto a waɗi asama on tew kange e jaman a ombiri leydi ndi fof kange e jamman a ombiri asama on ɗum fewnataɓe rewɓe jeela ɗo hande ɓe andanɗa hoore maɗa hara modi eno gaynani ɓe ɗi jeena e sappo fusi ko manki ala ara ɓuttu ala ka ay bon kaka keeci woni koɓe taga ay hunde ɓoylende koɓe taga ko ya toro Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnane ko ɗum ɗum wawata nafude ay bon ɓay o tagi baba adama walino ɗon ko neeɓi après o soori won kikin o tagi nene hawaka keeci makko ay on say noon o wi ya adama uskun anta wa zawjakal janna hey kan adama an e ɓeygu ma an e sonnama hoɗe ka alijanna ɗo joma karama ko ɓen wini ɗo no wawa hara haddiseji ɗi no selli no wawa kadi hara ɗi sella allahu alam ɓe kono ɓeni wo neɗɗo silbateri sa woni silbateri wo natugol makko alijanna wona assuré eyi saabu o baba adama o tagano o waali ɗon ko ɓooyi ko nde sonna makko tagano ɓe wi yo naatu noon hande kadi ko alijanna kanko e sonna makko ayi joma gande ko wiɗo neɗɗo mo mara ɓeygu silbateri jo natugol makko alijanna c'est pas facile ayi no woodi noon hadisaji arɗe sellude ɓe maki o ɓurɓe jasude valeur qaburuji ɗin nalaɗo maki o qaburuji ɗin fof koɓe ɓuuri jasude valeur ko silbateri ɓen ayi mayuɓe surra tawi ɓe mara ɓeygu Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓen ɓuuri jasude ayi bon ko waɗi noon hiɗen andi ɗum ɗon hene fotta ɓeni o ko mana ko sonnajo timmini diina julɗo ayi neɗɗo bon ko jannguɗa ɗo o ko jannguɗa masiɗa faala hajjuyay ɗo laabi temedere bon si tawi woni a mara ɓeygu bon ɓeynata feƴƴiɗo julnamen ma a jonnatake hunde responsabilité neɗɗo mo wona kilifa wona responsable ko a wata wonde responsable neɗɗo siɗa mari ɓeygu heɗa mari ɓiɓɓe bon hara hiɗa yoni ko yakitore ko a responsable nanda ka neɗɗo responsable ayi bon on say o wi uskun anta wa zawjukal janna ɓawo taganama sonnajo ɓe wi hande kan no an e ɓeygu ma naate ka aljanna ayi o wi nun fa kulu min ha haysu si'tuma o wi o aljanna ɗo ko wiyete aljanna kon ko andanɗo hoorema hay hunde ala ko manki ton ayi ko kala ko faalaɗa ko ɗum o inni ñaame ka aljanna ɗo kala ka faala ɗon wala taqraba hadihi shajarata o inni ngal leggal ɗo leggal gotal ɗo ngal ɗo woto memo ngal fata kuna sakko latoɗo mina zalimina jaaɓe yimɓe toñuɓe ayi bon on say noon seytanare curande ɓe ñaami leggal ngal ɓay ɓe ñaami leggal ngal Allah subhanahu wa ta'ala wi hon num o wi qulna habitu minha jamia o inni hande kadi noon cippe ka leydi cippe fa imma yatiyannakum minni hudan si peewal aroy yon kala jokkoɗe peewal ngal fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna ay ko nden noon yurmede woni nde Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo ilamu andu an woni ɗo rahimakallahu Allah subhanahu wa ta'ala yurmama ma ay ɓay
ɓaawo nde o tagi baba adama o naadema ko alijanna, baba adama yeddimo, Allah subhanahu wa taala kondandiramo sabu ɗum o wi hande kadi cippo. Allah subhanahu wa taala nde wawno inde joni hande kadi ndaroy toon no gerda, mi taggima mi naadima ko alijanna, min ni ñamuɗo kala ko faalaɗa, dewal ala ga, jurgol ala, janngol ala, golla si ñama ala ga, liɓugol dépense ala ga, ga nawnetake, ga mayetake. Mi wi ta waɗu hunde wotere a acci nden hunde ɗon, a jarbi nden hunde ɗon, ɗum woni sabu cippigol ma aduna. hande kadi ndaroy toon e gerda, Allah subhanahu wa taala no wawno ɗum ka. kono de tawde kanko Allah subhanahu wa taala ko yurmede makko nde woni ko adi tikkere makko nden arrahman arrahim. ay bon o wi hande kadi cippe kono mi addanayay on solution. hande kadi laawol ngo rewon ha wawata hara hande kadi arton ka alijanna ɗo. kono hande kadi noon on gollanemo ko ɗum waɗi so ɓeyni alijanna Allah on ko yeeyeteɗo, ko yanganteɗo. ay la sakka bil mawti. e wiyaygo ko yurmede Allah natata alijanna, kono Allah subhanahu wa taala alijanna makko on ko yeeyeteɗo de. ay o yeeyaymo. ay ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala okkorima jawdi, a financi jawdi ndin fi sabu Allah, a walliri sabu Allah. bon ya andu harayɗa sodude aljanna, Allah subhanahu jawdi adene wona sabu nadugol mo aljanna. a heɓi ɓiɓɓe, a kadi kene eɓen fewira andiniɓe diina, ɓe woni rewoɓe Allah. Allah subhanahu wa taala no wawma jadiborde sabu ɗum naata aljanna. ay si a jangi gandal ma ngal kadi a holliringal Allah, a wajori ɓen sabu Allah, a jangini, Allah subhanahu wa taala gandal ma kadi no wawma jarrude mo natama aljanna. bon no wodi ɗo woɓɓe goo tawata hara ko fewjoje moƴƴe ɓe jogui, kala ko tumbodirata ɓe fewji fewjere maɓɓe nden nafay. ɗum ɗon kadi koye sadakaji jiyaɗi mana goɗɗo kala kun kala mo kala Allah subhanahu wa taala mo kala no mari laɓum mum ko hettata ka aduna ɗo. ay pehum kun Allah subhanahu wa taala jonnuma ko noon, an kadi si a nafiri ɗum ɗon joyɓen, a nafiriɓe sabu Allah, Allah subhanahu wa taala o yoɓirta ɗum ɗon moƴƴere makko nden alijanna makko on. ay alijanna Allah on ko yeeyeteɗo de, walagol ɗano heɓata alijanna Allah on, a yanganta mo netti se heɓamo. ay ɗum la sakka bil mawti. koɗo so en cippe oyni hande kadi noon si aroyi on peewal, kala jokkoyɗo peewal angal haray kullol ala e dow makko, o sunoytako ñande janggo argol ha hewta lakara ɗo, o wiya moƴƴere nden, o wiya e Allah nattanka aduna mi golla ko yamirɗa ala nga fof mi arta fiya mi heɓu nde moƴƴere. ɓe wiya la wawata wonde hande kadi solution ala. ay solution ala. ay lakara rectification fusi ala ton. joni noon neɗɗon so ari kawa leydi ɗo, o salike yanganade fino heɓira oɗo alijanna Allah subhanahu wa ta'ala, hewtoyama ñande janggo, o wiya Allah accu, o wiya noon hande kadi yanganinoɓe fino eɗo alijanna, heɓugol oɗo alijanna hino yoɓe. ay o wiya Allah nattanka aduna mi golla ko yamirde Allah ko heña mi ara famodiren. ɓe wiya wata wonde solution ala. andi sonagol ɓuura ɗum ɗo, sonagol ɓuura ɗum ɗo. ko waɗi noon hiɗa immoɗo joni hande ka aduna ɗo yaha e ndi leydi ɗo, si tawni ɗum marsali immoɗa yaha e ndi leydi ɗo, si tawni ɗum marsali hiɗa wakkili do egga sotta hoɗa egga herdaga ha ñande marsinɗa o. mi yawno kelkare ɓalli marsali non mi tawi mi change programme lakara noon toon change gol programme o ala. si marsali tun haray toon solution ala. andi haray woni suno. haray woni suno. joni ko ɗesodi non Allah subhanahu wa taala yurmama sabu honnum addugol o ɗo nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, o tindinira en ko honno wawata rewde ha nde ɗo moƴƴere nde heeɓo. ayi bon addare ɗo defte alqur'ana on e sunna on, nelaɗo maki hino ɗo alqur'ana e hino ɗo sunna, an tanki hiɗon jogiti ɗiɗo ɗiɗi on tampata, on majjata. layluha kana haariha. alqur'ana e sunna nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, jemma makko e ñalawma makko hino fota ter. si a immiga tumbo jamma 3 heures de matin a jangi alqur'ana ko ndewtatama ɗon kon, sa immike pleine journée 14 heures a jangi alqur'ana tawi ko ndewtatama ɗon ko fof ko gotol lorata e fusi ala. hadi so yiniraɗen kadi waka zalika. ay layluha waka naariha. jamma alqur'ana ne wawi ñalawma makko ne wawi jamma makko. ay nelaɗo mayi kala an tanki ɗon jogui alqur'ana e sunna o majjata. bon on noon Allah subhanahu wa taala o wi mi addanima solution, mi yurmama sabu addangoma alqur'ana e sunna. neɗɗo noon si a ali ka hor leydi ɗo
a salike ƴettude nde ɗo deftere Allah subhanahu wa taala janga anda koye non Allah subhanahu wa taala faala anda ko nelaɗo faala haray ko an yurmede Allah subhanahu wa taala yurmi ma nden ko an salinde ƴettude ko an sali yurminde hoorema Allah subhanahu wa taala kanko wi kullukum dakhala al aljanna illa man aba Allah subhanahu wa taala inni dambugal aljanna ngal miɗo uditani fop miɗo udditi dambuɗe aljannani ɗen fop kala faalaɗo naatay sina on saliɗo ɗa wawi noon salade natugol sabu Allah subhanahu wa taala honto neɗɗo wata salade natugol Allah subhanahu wa taala ni fama jaza'u sayya illa sayyi'a fama jaza'u hasana illa al hasana Allah subhanahu wa taala ni aljanna makko ngo yeeyemo woni ko yanganteɗo a ɓiray lakkere ret seeɓa aljanna o Seydina Ousmane en ƴettuɗo jawdi mum fof konti banquerie ji makko ɗin fof soodi woyndu woturu fii ka julɓe ñaama fii ka julɓe yara tawi neɗɗo go hino mari woyndu keefeere go tawi ko woyndu woturu mari woodi makka bon tawi o yeeyay ko keefeero bon tawi so julɓe ɓen ari fii ƴowgugol o ɓittinayɓe ha o tampinaɓe o ɓittinaɓe ha ko heeferaɓe ɓen ari ƴowgugol o waɗanaɓe facile o nawinaɓe ayi bon on so tawi jule ɓen ɓitti ha nelaɗo maaki ko hombo sodata ndu woyndu o jiye e natoɓe aljanna ayi bon tawi Seydina Ousmane ala ɗon ande Seydina Ousmane mo tawno e milliardaire ɓe jogiiɓe jawdi makka en tawi o ala ɗon ko nelaɗo maaki ɗum on sawi woɓɓe goya yettimo ɓen he nelaɗo de makiri ndi ko hombo sodata ndu woyndu o jiya yimɓe aljanna sabu na jule ɓen tampi Seydina Ousmane o aro yide jooma woynu ɗum o landi ko jeli jooma woynu ɗum yeeyata ndu on wowliri prix fi wota ɓe fottu joni sani joni haala mi yeeya o bekki ɗo o bekki no jara 100 francs si min maɗo joni ko 100 000 mi yeeyete o bekki fof no andele bekki ko 100 francs jarata andi komi yeeyirmamo 100 000 ko fi wota hen fottu ko fi ha décourage en ko jarata 100 francs o yeeyalan 100 000 ayi bon ɓe discuté ɗon ha joni exemple mi keefeero ngo hino o bikki joni hino ko bikki on joni exemple woynu ɗum ko valeur de 100 francs ndu jara ndu hanuno jarde bono primaire on o wiya ko 100 000 o yeeyata ndu hay andi ko fiwata Ousmane Sodou bon on sumati ɓayle tun o tesidi way mo andi aljanna Allah ko yeeyetede mo faalamo heɓude nelaɗo maki kala soduɗo woynu ɗum o naata e aljanna mo andire nelaɗo ma yantigo annel hawa nelaɗo wowlata fi tun no faala wowlude fi no wela ɗum tun ay ko wolata kon ko haqqam o wi accanandu 50 000 ay o wi bon o wi joni gasi joni mi yeytandu 50 000 kono joni hande kadi julɓe ɓen mana exemple hande kadi ko sendu hefera ɓen ƴoga balɗe tati julɓe ɓe gara ƴoga balɗe tati ay bon tawi mana hande kadi joni ɓay o so yindu o mana keferaji on sendani ɓe mana kefere on inni joni e nder yontere den en senday ɗeya balɗe nayyi ko an jeyɗe ɗeya balɗe tati ko min jeyɗe joni noon Ousmane kanko o yeeyata ayi tawi ñande ko balɗe ɗe Ousmane jeyɗe fof jeyɓe fof ko ɗen balɗe ɗon arta ƴooga hande kadi ayi ɓay ɓe ande ɗeya balɗe ɗe keferaji on jeyɗen kanko ko yo yeeyi oɗala Ousmane o kanko balɗe makko ɗen yeeytaki hande kadi tawi ɓen fof ko yo huula ñande balɗe tawi ko Ousmane commande ne yeeɓe gara ƴooga nden ñande tawi ñande kanko woni balɗe makko ɗen kanko heferaji jooma wonu ɗum fof o ara o jooɗo ha o ronko yata hay goto sodowo par ce que ɓe andi ɗeya balɗe si aroyi ɓe sodata ɓe ara tumɓe ƴooga o wino Ousmane kon faala joni ari timmintini ara 50 000 heddiɗo joni hetta woynu ɗum ayi o ari o timmintini hande kadi woynu ndu liibi on tenne joli ɓe hande kadi Ousmane ni ari hande kadi komo kala ƴogo kala ko faala ayi na saabu jawdi makko ndi woni na saabu jawdi makko ndi bon aɗay neɗɗo on ko noon wata wonirde o wi ila mo andu rahimakallah Allah subhanahu wa taala yurmama ayi annahu o wi annahu ko woni yajibu hino waɗɗi alayna e dow meɗen enen ɓe ɓiɓɓe adama ay ta'alluma andugol arba'a masaila lande nayyi neɗɗo wota a woni julɗo ay tawata hara a anda fiyake dina maɗan kam bon
manana julɓe gono daroɗo wiya ena ɓay minen min anda Allah jogitorta men sellata hay goto ala mo anda ɓaya anda kata no andira ay ɓaya anda kata no andira par ce que piiji ɗi intéressé ma ɗin fof poɗi kattude no andiraɗi ka piiji ma adana yankoji ɗin fof ɗiɗi falelaɗo hinde ka ɓa minen ɓa no gasa ene Allah subhanahu wa taala jesoyta en gotum par ce que onon hiɗon andi minen noon ɓay min anda Allah jogitorta men kala faalaɗa ɗo yahude si a anda kattoto ha anda tefa ko honno lawgol wonira hewtoya toon kala ko falɗa golde ɗo a kattoto ha anda a tefay ha anda fof muɗum après ndara ko honno heɓirta ko faalaɗa kon piiji ma adna yankoji ɗin fof intéressé maɗa ɗin fof yiɗa katade fino famiraɗe fino andiraɗi ay dardarge na ɓay dina Allah kam ɓa yanga anda Allah nanguitirtama ahi kata no andira ko solution on fof noon ay kata no andira sabu Allah subhanahu wa taala inni talabul ilmu fadiratin ala kulli muslim wa muslimatin ɗaɓɓugol gandal ko farilla ɗum hino farli ko waɗi noon a arifuni qabla an ta'budini Allah subhanahu wa taala inni rewelan andelan taw ko adi o rewdelan ay enen noon hiɗen haɓɓiti en waɗa e dewal en janggali marsata wata marsude ay wata marsude il faut que janga taw si wawa rewde al ilmu qabla al qawli wal amali ay ko gandal ngal woni ko adi fof a jangay taw minen ɓay min anda Allah jogitorta men kata no andirade sabu Allah subhanahu wa taala ɓawde o yaltini baba adama ka aljanna kon o wi fa imma ya'tiyannakum minni hudan ka aro yayi on peewal faman tabi'a hudaya kala jokkoyde peewal ngal fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna peewal ngal ko honto woni ka alqur'ana e ka sunna nelaɗo bon ɓay noon hiɗande ko ɗo peewal heɓoto Allah subhanahu wa taala inni ko kala jokkoyɗo ngal peewal on ko on aroyta lakara ɗo hara hino mala heɓa jam e kesiye bon ta joro ɗo ron ka andude ɗum ay wallahi goɗɗo no ɗaɓɓa ɗo jawdi e nder duuɓi sappo ay tewata hay coggu kaasi hun kafe ko so tawni goɗɗo okkimo ay si o wawa yarde kum ay yara duuɓi sappo on tigi no yaltino ɗaɓɓude jawdi hino wonko wankanno bimbeki keɗe jamma e nder mo ɗaɓɓude jawdi tara fuɗi sottali duuɓi sappo 10 ans ay wallahi si a kotokatannike ɗo ko neɗɗo on ko yoori hoore wo ko yoori hoore sa katakatannike ɗo e nder 3 mois ɗa janngude alqur'ana hiɗa continue ñande be ñande mana hay sina ñande be ñande exemple samedi dimanche ay desida ɗeɗo ɗiɗi samedi dimanche min kadi mi ɗaɓɓay karama kojo kam yami fiyanayo mi janga mi anda dina an kan ay joni wakkiloɗa gollugol wakkilanoɗa adna on lendi ha e vendredi inna min kadi samedi dimanche ɗeɗo mi jangayɗe continue ɗo lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati lebbi nayyi illahi no gasa e nder 100% on sa landama ñawore julde no gasa 10% on an kadi haray a faami eyi suumaye waka zalika goɗɗigo e goɗɗigo kadi waka zalika haray woodi ko famuɗa seeɗa ay kono wallahi ɗa ɗaɓɓa ɗo jawde e nder duuɓi sappo non haray coggo kafe on tuba ko tawani goɗɗo okkima si yarakum ay kono sa jangi ɗo sa wakkilike ɗo e nder lebbi tati ñande be ñande hay soko samedi dimanche a wakkile keɗa tewrude wallahi seeɗa ni a tawa woodi ko famuɗa dina maɗa kam ay hande kadi bon on tiga noon débrouillé noon seeɗa seeɗa ha woodi ko faame dina kan hara na ko woni o kañum ko si landike goɗɗo ko woni noon ko si landike ko woni o si landike ay haray neɗɗo ko Allah subhanahu wa taala wi kon ay iri fuu ni qabla an ta'budu ni hara ya gollirali ɗum ɗon sabu no ko ɓay say anduɗa Allah wo si wawamo rewde sa anda Allah wata wadde dewal ina hulɓinani noon neɗɗo on exemple Allah wona suuma e ardata Allah subhanahu wa taala li man shama ramadana imanan wa ihtisaban khufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara Allah subhanahu wa taala wi si suumaye ari kala horuɗo suumaye horirino ndu hana horirede noon Allah subhanahu wa taala mi yafantamo bakkatuji makko kala ko waɗno e nder hitande ngon fof pare bakkatuji makko ɗin yafama mais itawoni a janga anda sariya suumaye anda ko nun suumaye landi anda ko nun suumaye haɗi mais si suumaye ari an a winna tun ɓay joni a weyti bimbiɗo joni a yahi a naafoyi a arti bon ɓay tun an a yarali a ƴetti bimbi a yarali ndiyan a ñamali ñeri ha kikkiɗe anda konti a hoori
wonugol ñaamaali yaraali ila bimbi hakkikede ko ɗum ɓuri yombude e suumaye ay par ce que si tawi woni joni innama nelaɗo maki kala horuɗo tawi o feni e ñellal makko suumaye ngol nelaɗo maki mi haajaka e ko hoori ay kala horuɗo ñoyi goɗɗo e suumaye amara korka ay bon mana wowlugol haalaji haramuɗe suumaye e no wadere woɓɓe go ka suumaye dari ɗo koye joué ɓe ñallata ha futuro heewa ka yaa perde tan ka o joué na hunde harmude joué ko hunde harmude ay hay si tawni na e suumaye itte noon e sukke suumaye mene yade perde tan bon woɓɓe immo ɗo ka suumaye dari woɓɓe immo yaha ha geeci ñalloyta fof bagol ay ka geeci bon e goɗɗigo joni noon ɓe wi suumaye wono woniri noon andanɗa hoore maɗa hunde o ko ñamali yarali aɗa bimbi hakkikiɗe tari heddiri ɗen fof kañum kadi ko noon duwa horirde hunde o kon ko wowlata ko ño'ata goɗɗo ko guite ɗen ɗe muñƴota ko jungo gon memata ko harmi koyɗe ɗen yahata ko harmi ay tere manano hunduko kon woni ñamirali goɗɗum noon ela bimbi hakkikiɗe tere heddiri ɗen kadi hoora mana tere ɗen fof ko yiɗe hooru ko waɗi noon hiɗen andi ɗe tere fof ɗe sédité neɗɗo o ñande janggo ay alyawma natu kallimu aydini watata arjulni bima kanu yaksibuna ay ko waɗi ñande janggo neɗɗo on mana neɗɗo on si tawi woni a hooriri tere ɗen woni no hoorirɗa hunduko kon noon woni ko ñamiral ne Allah bimbi hakkikiɗe ko ka ɗo korka Allah subhanahu wa ta'ala inni haray bakkatuji makko ɗin fof haray yafama ay kono woɓɓe ɓe hoore ɗo joni ɓe sikka joni joye e suumaye na hunde harmude ma si fiya hoori fiya ñamala yarali joɗagol ɗo ñalla wowlirgol inde goɗɗo ñowgol goɗɗo sabuna ko wiyete ñoore ko jama o duwa rentade ɗum ko hunde bonnayde golle toujours kala en yewtay ɗum ay golle ko ɗe mawni wo ko ɗe mawni ay ko waɗi noon golleji ɗi fof ko nde julde ɓuuri mawnude nde julde ɓuuri mawnude siɗa faala a ƴettay bimbi juula ha kikide a fukkata waggutu kono noon si tawini a ño'a yimɓe ɓen ya andu haray amara julde ay amara julde ay e goɗɗigo golle ko ɗe mawni wo ko ɗe mawni ñoore bonna e golle makko ne ko hunde dangereux de nelaɗo maki ayuhibbu ahadukum an yaakula lahama akhihi maytan ene goto kala e moɗon hino yiɗi siɗɗo ma banu adama ma jeyaɗo e famille ma o waalo ɗo fure yaha taƴa ɗon huyre ƴakka ko homboye men yiɗi ɗum wallahi hay goto e men yiɗa ɗum hay goto e men kadi watta ɗum hay on tigui feetigo yo watta ɗum nelaɗo maaki kala ñowɗo goɗɗo faami haray a ñaami tew makko haray bakkatu on ko noon way ay bakkatu ko heɓata ɗon kon ko ñowɗa on tigi kon ay ha sa baɓɓe landi ɓe ini nelaɗo so tawni noon kon komin wolima kon himo wondi e muɗum nelaɗo maaki ko ɗum tigiri woni ñoore nden kaari ko wujjowo kaari ko fenowo kaari ko jeenowo fof hino andi ko ɗum woni golle makko ɗen ko yawɗa wo hiɗa wolayde makko on ko fenowo noon on ko jeenowo noon faami bon hiɗa juulude hiɗa horude ya andu a bonnude golle maɗen fes faami haysi mo waɗude hunde wotere petti farli ma si tawni da heɓa feere noddugol mo waajomo fi yo accu e hoore sutura ko ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi mais yawgol ko hakkude jama wowlamo ɗum ɗon ko hunde remande bonnay ɗum golle fes ko bakkato ɓurɗo e mawnude ay kono he allahu akbar jama on yo wattan yila e moƴƴa ay wowlugol goɗɗo jikkuji makko ɗin nelaɗo maaki no hawnilan neɗɗo wonɗo e wolude ayibe jeeɓe yiggita ayibeji mum ɗi ay bon ma podi e probléme ji ma ɗin par ce que en fof meɗen mo kala e men no jogui probléme ay mo kala e men hino wadde sinamo Allah subhanahu wa ta'ala walle yurmini mo kala e men ala mo ala e faljude ma podi e faljereji ɗi wonɗa e wadde ɗin ay tertoɗa faljireji yimɓe ɓen si a heɓa feere waajagol ɓe hoore sutura ɗum ɗo dey Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa ɗum ɗo Allah yamira ɗum ɗo acce ɗum ɗo mo waɗi ɗum ɗo ko bakkatu ɗum ɗo e ɗum ɗo wodanimo si o jaɓanima hayran ko ɗum ɗon mais ta wirta on tiki hakkude jama ay wowlugol mo e ɓaawa makko ɗum ɗon ko hunde nde anduɗa makko hunde harmude bonnayde golle ay ɗum waɗi joni noon neɗɗo on ko noon si tawi woni noon a janggali nde ɗo deftere
a wawata andude kono wata ade toujours kono yewtuɗen kon andi wiwgol tun komi julɗo en fof meɗen ko en julɓe ayi nde tawde mawɓe men nadaɓe l'islam en taw mawɓe meɗen e dina l'islamu mawɓe men ɓen heeɓi en e dina l'islamu fembaɗen e dina l'islamu nelaɗo maki ɓiɗɗo kala wulida ala mana ɓiɗɗo kala ndeno jibine arda e dina l'islam o yiyata bobo hun jibbina ko wasi kon ari ɗo e timmude yontere na haray mo tami juuɗe ayi mo tami juuɗe ayi ko aadi ndi Allah subhanahu wa ta'ala aadurno e ɓiɓɗo adama on noon ɓawde o taggi baba adama wonkiji ɗin fop Allah subhanahu wa ta'ala aadudino e majji ayi o aadudino e wonkiji ɗin fop ay ɓiɓɓe adama ɓe fof aadudino e maɓɓe ɓe fop maɓɓe te ɓawde o taggi baba adama o wallini o wiya alastu bi rabbikum ene wona min Allah jeyi on ndaara no Allah subhanahu wa ta'ala tagiri neɗɗo noon addi makko hawre leydi ɗo o wiya alastu bi rabbikum wona min jeyi on ko Allah e goɗɗo goo hawtidi ha tagaɗa adura kada ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala e goɗɗo goo wallidiri ha tagaɗa wonki kin inna la ko an tun Allah ko ɗum yo toon ndin aadi bobo si o jibinama so ari haray mo tami juuɗe ha timma yontere ayi ko honnum ko aadi l'islam ko aadi dala kon ko ɗum o ardi ɗon nelaɗo ɗon maaki ɓiɗɗo kala jibinte hoore dina l'islam ko nene makko e ba makko wattamo keefeero alyahuda walla annasara par ce que ɓiɗɗon so o jibinama o aray ko julɗo so hewtika galle o tawi ko dina l'islam wona prétégre ko ɗum woni toon o jokka ɗum so ari o tawi ko seytane ko alyahuda yagal e annasaragal woni matata galle o jokka ɗum ayi o jokka ɗum ko ɗum waɗi ñande janggo hay goto wata natode aljanna acca ɓe gure mum nde sina hunde wotere pet kattoɗa fino ɓe fewira ɓe anda dina l'islam ɓe salanoma si ɓe salanike ma Allah subhanahu wa ta'ala siritanike ma pelen ɗan a wakkilike fiyo ɓiɓɓe ma ɓe yoɓe few tawi ɓe salanike ma la hujja alayka wama alla rasuli illa al balaki fawaki nelaɗo so wona yettingol ayi an on haray ay ti hujja e hoore maɗa kono si tawi woni ko ami welsidi ɗon ha ɓiɓɓe ma ɓen sali fewde ya andu haray ɗum ɗon e bakkat fof ɗum on sendeyama ɗum ñande janggo no waɗɗi neɗɗo on andugol piiji tati eyi piiji nayyi al ula al ilmu neɗɗon koye wonu neɗɗo janguɗo il faut que janga ayi wa huwa ko gandal ngal ma'rifatullahi woni andugol Allah wa ma'rifatu nabijihi e andugol annabajo on andugol nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islam anda dinal islam kon bil adillati wondude e dalil ayi hara na wigol tum men nani kaari en no wowla kaari en ɗo wala en nani kaari en wowla ko ya andudina kan e hoore dalil bon si a wi hunde kaari dagaki mo landike ma kon to ittuɗa ɗum ɗo dagaki a wiya ko nokkel kaari kon hadise nokkel kaari mi yi ko nelaɗo maki hunde kaari dagaki ko aya alqur'an nokkel kaari ko ɗon mi yi hunde kaari dagaki ha hara so goɗɗo hunde kaari moƴƴa kon to ittuɗa ɗum ko min de ko alaji kaari en de min nani hunde kaari moƴƴa ko ceerno kaari en ko ustasi kaari en inni men hunde kaari moƴƴa la hiɗani so tawni ustasi kaari ko haqiqa wowli e so tawni ko fi ko welata ɗon kon tum wowli ko bil a dillati a anda diina kam wondude e dalil ayi wondugol e dalil ko ɗum jembe wata marsude e diina kam ayi wa ma'rifatu dinal islam andugol dinal islam kon bil a dillati hara ko wondugol e dalil ashaniyatu ɗimmon ɗum al amalu bihi gollitirgol diina kam neɗɗon si a jangi a gollitirali ko ɗum woni gollitirgol diina kam ko hulugol Allah gando a hula e Allah ay e gando bon an e majjiyankoɓe wota on wonu se comporté man woni gotum hara e gollitirade ko janguɗa kon ay ndaare exemple hay ɓe janguɓe hara ko alyahuda yagal annasara yagal neɗɗo janguɗo français bon jangi e neɗɗo mo andan awre ma janga fus ɓeydiɗa hayɓata e comportement ji mo wona gotum na noon firi neɗɗo anduɗo dina l'islam andi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala faala an emo janga so comportement woni gotum hara a gollitirali ko janguɗa kon ay ashalisatu tammon ɗum addawatu ilayhi ko noddugol faade e diina kam ay laaɓana yeɓe reedu andinama ko ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala faala hara wona hasugolɓe wona yennugolɓe yewtiraɓe kadi e hoore respect ay hay nelaɗo koye hoore respect o noddiri ɓen e diina kam walaw kunta fasdan khalidal qalbi lan faddu min hawlika hey kam Muhammadu sa wono neɗɗo ñaaɗuɗo comportiɗo tawnintiniɗo a heɓatano majorité neɗɗo si a woni neɗɗo gando ko ya cippito si a noddae ɓen e diina kam noddaɓe e hoore respect e hoore needi e hoore teddungal cippina hoore ma wawa famodirde jama on se gandal ma ngal
an kadi wona doole ma okkuma ko Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi e ma okkor ma gandal ahsin kama ahsana Allahu ilayka moƴƴore e jama on wona Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴori e ma non ay arrabi'a tan yabun ɗum as-sabru ala al-aza fihi muññoɗa e kala lorra ko heɓuɗa e noddugol e diina kan woɓɓe goo daaƴa mum taƴama fi yettingol diina kan woɓɓe goo ɓe acci jawle maɓɓe ɓe acci galleji maɓɓe ɓe acci bildeji konti bancaire ji maɓɓe ɓe acci fof ɓe perdi fof muɗum saabu diina kan woɓɓe ƴetti jawdi mum ndin fof fami ɓe sakkike fi sabilillah tawata wiyata yimɓe tawa hara sina goɗɗo hokkiɓe 100 francs ɓe ittira kooƴe hara ɓe mara harale ko milliardaire ɓe hara ko milliardaire ɓe ɓe ƴetta jawdi maɓɓe ndin fof ɓe sakko fi Allah wiyata yimɓe tawa sina goɗɗo hokkiɓe 100 francs ɓe mara ko ɓe ittira kooƴe ayi bon hanko goɗɗo goo yenatama ɗo germama saabitama ɗo ta haaji ma woni ɗum an tanki ko diinal islam wonɗa yettinde as-sabru alal aza fihi muññoɗa kala ko lorra ko heɓuɗa e diina kanko Naamu Jama TV hara hande tan men on hen raɓɓiɗi inchallah numéro téléphone en acca ha yontere wawi mo udurtude ko ɗo wonɗen e darade hande haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala kala ko tawi hawri ga e sawaba haray ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko longini en wona jowol gandal meɗen kala ko hawri ga e paljere haray ko immorde e sheytane ko gandal woni ɗuuɗa haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah firta ngar sika ɓana en kata haray onon wonɓe sifde Jama TV ɗo fof émission ji wonɗi e wadde ɗo ɗin fof onon wonɓe sifde ɓen fof haray hiɗon weltana hiɗon du'ana e émission ji goo kadi haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɗon ɓeydan en fiira on e feere en danda en Allah yewata danda en kata e kasara yo Allah ɓeydan marɓe ɓen okkora ɓe maraɓen yo Allah ɓeydan marɓe ɓen okkora ɓe maraɓen yo Allah ɓeydan marɓe ɓen okkora e maraɓen yo Allah fewnan en jurriyaji men ɗin yaafano fureji men ɗin kese kiɗɗi yaafano en fureji men ɗin kese kiɗɗi allahumma aghfir li jami'il muslimina wal muslimati warhamhum wa'afin wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqil min al khataaya kama naqqata sawbul abdina danas wa adkhilhum jannata wa izzuhum min azabil qabri azaban nar wa anta al fa'i wal haqq ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.